Perezida wa Kenya William Ruto yagennye Kithure Kindiki wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuba vice perezida agasimbura Rigathi Gachagua ukekwaho ruswa n'ibindi byaha. Gusa urukiko rukuru rwabaye rubihagaritse. Mogadishu muri Somalia igisasu cy'ubwiyahuzi cyaturikiye hafi y'ahari ikigo cya polisi gikorerwamo imyitozo gihitana abantu 7 abandi 6 barakomereka. Inyeshyamba za Al-Qaeda nizo zigambye iki gitero. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune yahaye icyubahiro abaguye mu myigaragambyo y'abashyigikiye ubwigenge mu mwaka wa 1961. Abanyamateka bavuze ko abantu bari hagati ya 30 na 200 bapfuye bakajugunywa mu mugezi w'i Paris mu Bufaransa. Abimukira bo munsi y'ubutayu bwa Sahara babarirwa mu bihumbi baheze muri Tunisia aho basaba ubufasha ngo bagere ku mugabane w'Uburayi. Abahanga bo muri Kenya baravuga ko ibikona byo mu Buhinde byatumye inyoni zo muri Kenya zigabanuka. Abashinzwe ibidukikije barifashisha imiti bahangana n'ibyo binyabuzima ibyo bumva ko bizagira ingaruka nke ku zindi nyoni.